Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno druženje sa jutarnjim programom. 23. april, početak još jedne radne nedelje. Vikend je za nama, uživali smo u lepom vremenu. Danas je Dan Vojske Srbije i dan kada obeležavamo 19 godina od pogibije 16 radnika RTS-a u napadu NATO na zgradu javnog medijskog servisa Srbije. O svemu tome govorit ćemo do kraja današnje emisije. Maja, Danica i Gordana sa nama na početku ovog jutarnjeg programa. Nekako po pravilu ujutro svi žurimo na posao, ne biramo način kako da stignemo do njega, pa je svaka prečica dobrodošla, a ne samo ujutro, nego i tokom dana. Majo, ti si kod Beogradskog sajma. Zašto? Da, Dušice, ekipa jutarnjeg programa ovoga jutra kod Beogradskog sajma, tačnije u bulevaru Vojvode Mišića, gde evo u ovom delu nedostaje nekoliko metalnih ograda, odnosno delova metalne zaštitne ograde koja je zapravo postavljena svojevremeno upravo zbog toga da bi se sprečilo pretrčavanje pešaka sa jedne na drugu stranu. Međutim, pre više od mesec dana ovde se dogodio saobraćajni udes, uništen je deo ove metalne zaštitne ograde i postavljene su barijere kako bi se pešaci sprečili da sa jedne strane prelaze na drugu. Izgleda da te barijere nisu dovoljne jer smo svakodnevno, pa evo i ovoga jutra dok smo čekali uključenje, bili svedoci kako jednostavno naročito oni mlađi pokušavaju da preskoče ili čak i uspeju da preskoče i tako pretrče sa jedne na drugu stranu, iako je ovde saobraćaj veoma frekventan. Dakle, on ide kao određenoj vrsti otvaranja, ali ne, mislim da je dovoljno pametan da ne ponovi greške Mihajla Gorbačova u otvaranju nekodašnjeg Sovjetskog saveza, pa propade imperija, uruši se zemlja. Hvala vam, Miroslav, što ste bili naš gost ovoga jutra. Koliko mladi naraštaji znaju o ekologiji i kako zaštititi životnu sredinu, pokazuje jedno zanimljivo takmičenje koje u Zrenjaninu okuplja osnovce iz cele Srbije. Branislav, ovoga jutra u Zrenjaninu, koje su karakteristike čuvenog kviza prljavo ili čisto nije isto? Dušice, dobro jutro iz Zrenjanina. Zaista juče smo obeležili Dan planete Zemlje, a to koliko dece i mladi znaju o ekologiji i zaštite sredine, uveravamo se iz dana u dan i od prilike do prilike. Ovoga puta je to bilo finale gradskog nadmetanja u eko kvizu prljavo ili čisto nije isto, u kojem je učešće uzelo 19 škola iz Zrenjanina. Gledate Dnevnik, ja sam Vesna Damjanić. Ovo su najvažnije vesti kojima počinje ponedeljak 23. april. 19. godišnjica stradanja radnika RTS-a u NATO bombardovanju. Duše ubijenih su i sada ovde sa nama i traže pravdu. Nadamo se da će se istina o ovom zločinu ipak saznati. Na dan sećanja na žrtve Holokausta u Jasenovcu ponovo ustaška zastava. Ministru Vulenu zabranjen ulazak u Hrvatsku, osude iz Beograda. Uoči trodnevne posete Americi, francuski predsjednik Macron kaže da nema plan B za nuklearni sporazum sa Iranom. Klinički centar Srbije zapošljava nove lekare, kraće i liste čekanja. Na Svetski dan knjige za RTS govori ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade. Ne verujem da će knjiga biti ikada odmenjena digitalnim formama. Letnji dan pred nama, sunčano i toplo do 30 stepeni, sutra ponegde kratkotrajni pljuskovi. Pre 19 godina, 23. aprila, u 2 sata i 6 minuta posle ponoći, NATO bombe su usmrtile 16 naših kolega na radnom mestu. Bombardovan je RTS i to je bio prvi slučaj da je jedna medijska kuća proglašena legitimnim vojnim ciljem. Ovog jutra slušamo jednu divnu romansu Sonja, koju su otpevali, da kažem, veliki pevači, pa se ja nadam da ću ja ući u taj... Izvolite. Veliki pevači, ali ovoga jutra Aleksandar Tirnanić i Sonja. Hvala što ste bili i ovoga jutra uz nas. Prijetan dan.
snega sibirskog prekrivena. Ko stubovi pakleni streče brda, željni cvet i sunašca draga. I u kućici koju pritiso je sneg, sedi ko sužanj jedan čovek lep. I u groznici gleda avet strašnu, muklo zvuči glas mu kroz noć tamnu. Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu bezbroj puta su ljubio sam i ja. Zaboravi te ne mogu sve.